pretukao faktički. Pitao jesam od odmah Avdić i kad sam se pomakao možda vjerovno sam rekao da jesam, on je pitao zašto sam pisao u njegovom ocu. Ja sam rekao radi svoj posao i kada sam prošao možda neki metar dva, on je udario prednju glavu u potiku rukom vjerovatno, ja ne znam da li otvorena šaka ili zatvorena šaka i nisam vidio. Nakon toga me počeo privući u sebe, ja sam ga odguruo i uključio kameru, uključio telefon u stvari da snimim šta se dešava dalje da bi imao dokaz. Kasnije se pojavili neki ljudi koji to se mogu posvjedočiti. A ovo očigledno se radi o motivima, napad kao na novinara. I još ono što je interesantno, ja nisam jedina žrtva danas ovog uhapšenog Muse. Naime, on je zbog istog razloga pretukao u svojoj firmi čovjeka koji je pitao njega zašto je Sanjin Mušica išao u Široki Brijeg. Dakle, on je pretukao čovjeka koji je sad sam se s njim sreo slučajno ovdje u policijskoj stanici, ako je pretukao čovjeka samo zbog toga što ga je pitao zašto je njegov otac htio da ide u Široki Brijeg.